Watch Ake on Reeby television this and every Saturday at 4:30 p.m. Ake Noni Ule Ubali. Rawlings Park Sale. What a book, a short man. Therefore, my dear, if you know, if you show them, I want to know if you are here. Now, you do myself, friend. Yeah, you want. I can let it. When you want me in the eye, when you what's really yes, your Maya can you see what's really yes? As I walk down Swiss, no fellow back at the fellow back at the fish. No back in the try. Every I can show them. Now, won't be one, won't be one, won't be much, won't be to walk a lily. I wonder, may now remember. Now, remember, my interview, I'm a map or now you to I take off here, no way. I can show them I do know. I want to know what I feel back. It can show but now feel what I can do. I pay actually. I want to walk maybe. She not graphy now. There may be new work again. Now, what
we be cannot be na shwe ameyeneke awonye na wo kejemeneke awon na make we no je mo fe we bele na to na ko na oje wo fe keje ya mo ni aka ko alo ya mo ko ne ba ke no kwa ke kai wo kule no wo ba fe nbetu ani wo ka na ka mo mi fuka mo so to le ke de mi mo ke pin do with the graphic na ka me fe kabra. Watch Ake on Reeby television this and every Saturday at 4:30 p.m. Ake Noni Ule Ubali. When they walk with the Korle, number to put on a what the Nuumo Ayitey Cobblah III. When the Korle Wulormo, to money no about other. So when you blood the fair multimedia be Kemeni and Kemeni be a familiar blood. So we go a talk when the panel of good one can have a fair. I feel as a papa and I'm fear. You can clear. Da gran dame fe wani mi mo fi amo shari mi mo fi amo chuju mi ka opeji ma wo akai to ne ni awo kan e ya ni na kai to akashi pepe afla che e kafla mi ka ji mo wo ji fe ni e ke do ku ka ba da sho ke do ba wo sho akai na wo kan wo ya no ko plede ni wo fi o de kan ni wo chuju kachake wa le todo ni dabufia moshi agbenu ni je no ni agbada mo fe mo ni mi ni akasa ni gan ya no opeje ma wo awale edu mo bi ale je ma woji afo ya faba bona fe wo twa gan mo shi eji akeke je tete ana ku ga ba shi ki ale iye mo ke la ke wo inu ni na mo ba ni wona kan na eja ke ni bi en pa fan ni ekome anako ni ke to wo o ba nu na lo mi ke je mo wo di fe ni o ke jo putu ka gbe na so ke je ko ba o so yi fe ake mi pa fa yi mo fe wa tu mo mi awo to be na me mo mi awo ni mi alo na shushu me ninu o mene na ke gbe ko me ye na cho ame kan me amedu mo mi na kanu awa file eja ke gbele afi awon to ke na ba na ni aya keke na nu shishi ni pa fai ami anu wa nu shishi ni wona na ni o ma je pe afi wo to be wo Nuumo Ayitey Cobblah III no aka e ba sari pa e ha mo me ne ma ile tuma e de o cha me gba di ni odo te alo te Gbese Mantse odo te e ke dile o ke wo ni do ma so chi ko ni wala mi am ba Nuumo e so am ke kile o to da se ka ke Korle bi le me ji Korle bi yo o ba do don di ke pe ji to ni cho yo mo mi a pe mo le fe o ma ni ke me ni mi na mo ko mi ni ma ni papa fi mo fi a mo no bi ka ko ma ni e wo da me le je ko me wo nush o ma ni ka ko ma ni wo nush woji me komeni wo gbe pamo ekenu wo gbe pamo yele pepe ten commandments nínú mo ma wo call me 70% de wo kusuna ke wo yomona shimene majiko kome ke bo fo me ake wo yomo die bi ye chaki no ana wo ke
kashi o ba fa ye no moyi ni ba fa e ja ke wo yo mo mi tete po e ke mo be yo mo ya le ku no lo ni ma be de ke aka salini yo lo e bi ni e ke lo pasa shida ni ke na ji shida ni ba fa ka ga no ko ke mi abu ma ni e ta fra cha o ma ni e de wo je ni phone je ni body so ma ni e di de iwale ni ji jomo alo bless na ga bofo ke alo egbomo jo iwale no yo mo fe e ya le ngo be mamo e ja ke ko kwa listen foi alo me ni ke abeja ni e ba ke nu chole do la abu moni anale ba ile na ke nu ko ke wa ni ko ba muslim jamu mi e ba ko ke islam ale ni moni ba ile no ba ke male kusa ni cho ke na kanji wo kame wo ngamo ake mi abo manye eyan bo jomu eyan bo noya eyan bo sholemo wo fe cha efe ku mi abo manye bo ba ile na ke manye abla bo ni cho ke be let na ka bo ke abla yo ichebe na manye abla ni fe ake mene ni ba tutwa alo ni ba na wo ye mene o Korle onomro ko Korle we shia wo ni manye abla ni fe Nuumo Gbese na ka shi san bi ko na ke mo ma sha ko shi o na shi ka ke Korle wo ni ba ti Korle wo bi yo ka ke Korle we bi ji me ko me ni ame fita sene ma mene ka ja sene wote be ke wonde no na chola sene ni asene shishiji ye ni woje push ni wo ba woye flag ko le be ni woye na chola sene woye ku ko be ko ni le plan na ka ku ya gbo efe na chola sene lo ni woje ni mene wona na chola sene asene ni woje ni ajaje mo wo ko na chole Korle over the door asene ni woje obi mo yo ba wali wo ko ni be ke Korle wo bi ameji me ko ni ame fota asene bi ke de kush ke ba shi ga mashi ni shi no ke shi ba me nge sha ni Korle wo bi o ke ne fata asene ma ni ba sha ni de ba she ga spone no ani ne se o shishi aga wa no gba ke mo Gbese Korle ani ne se o shishi ni ga mashi yo meni wo ba wo yi ye lo ko wo na yi ye lo baba o shi meni wo ka ba be na di ayi tush ayi di be shi ye ni ajena ba ke gbe fita ayi ni de push yo ayi pushi leji mo ni ke o ba settle ya waso ni wo ba wona yin yo le baba o shi grofo ke no ko klo hepa e ja ge grofo e ba ni na wo ka me ye jara ni wo ka me shina yo grofo ke ma che ye ni e gbedian no to ba wo ka che Korle fe the please ni ta je mo wo wuru na e ja ta fra che ka fra ye bi ba ja Korle ye ni wo pale ke cho ni wo ba aja Korle da na sheka aja Korle ojo ba da na sheka ni me ni ta Korle e ami ma me ja e bi e ni e pa ko afa e cho ko afa e la je ko je no Korle we bi e wo ja sene potem ni asene me di wo ni eve lo mo ni kura aka ni mo wo mo ni e ye ni be ni
issue is okay, fine, any issue you're there. Look at it. Must be no one name. Have a father so trying. Korle still in. She attack Korle as a class. I talk Gbese Korle. No but one the baby. Before I can go. I can go. Gbese she no Gbese no your Korle she. Or I talk Gbese Korle. Yo, oh, your question. Come on, say, my answer, back. If I feel me again, the thing by Yano to me, a jacket, a jacket, Benny of Fak, and you push you about what Jim when you walk at that way. Walk and no more way, I can remember fight to walk at me, walk Jim Kumeni, come and Jim Kumeni, I'm a fan, walk at that way. She walk by shakers. One a chain can no ya bomba, ni taji bomba. Lala to one wale, why is she a push? I feel Baba, she never walk with me. A chain can benanti na betao. Ya kusu bena, na mena, mwani adwo machewu. Wafe wapale kemba kanshona ni waba nina kuku lekeke waba nina kuku mu ejakele di la kuki aku awushi lekwe wafe waba nina nakamo ni settlement nakabia me dish nidi blofo me alo nidi gbeme yeji wakabe shinomo yejala yeli ake moniti kenke na bali na le amibola ke naka bule le wo fe wo ke han e ya ke sani wo fe ku mi ka mo ku ke mo ye no lo ni to abon ye mini naka shi na o bayi ni ake setwe ni bi baba o lele game tete po a chel nyembe koko me ni je abeka me language alo abeka me yomoshi akabe ba wa ke ya tawu alo ke ya ni tawu lele aba ija kami kwa 1730 adia pa obi lo manjo kankwe e adia bai na me ka to awa ya chen na chen bi aba wa lele nakambia meka iya dia ba ni nuko bi doni wa chembe na gege nuko na ahwe wa chembe amebale 3 group alo ku yete abale achen abuapa achen kotoku ka achen butu amebale to ba na keshua pa ubia na kambia metafla achen kafla apa mume amegbe wo kakan lo lupa ifere ni yo ayewa so amame ko alo amepele ni game ko wa be do beta wo ke ko me echenu na bana Gbese ejake awu apa muta o mu dana na no na chole Gbese ana Gbese 1740 Niti Gbese mene ni wacho ole. Gbese aje Korle wani. Aye afita Gbese se enumo ye ni e. Eja ke Gbese esen ekulo alo esen to e. Korle di ma wo olu e. Bi pepe ni je afani. Kabi wi ni me bi nu sisi e. Ka ache Gbese meni yonu mo sente ka ache abache globosaki eje Korle mi globosaki eje Korle mi kege ma yene wona ko wogbena je mi foile kuku wona venye na yeni beni nu okasio no be nu neje akani Korle deje yini je mo wo deje ta flache le deje no eno
na no eka ni ashante me ka me ba chi kama wo kan fra musu fe college ma wo mi ojo ba de jeleje ile ba le chono na fi kenye ba ko e wo je ma wo ulugu na chole sakumu be di sakumu mo sakumu e je ma wo pe ja lo na sakumu ya fi Korle afiri akeni taya ti ma wo di sakumu ni na ke na Korle aboyo ti ma wo le so pa ipele mu abake jimawo idisa ko enaji na Korle lele ni won le je ko beye ke to bu kwa ko beye Watch Ake on Reeby Television this and every Saturday at 4:30 p.m. Ake Noni Ule Ubali. Tabire ameko chupa ameko aganpo yaje mawo yeda o je mawo ni di Korle ka chipo di fe ba fe no ya ke shitaya mi epo ga chipo di fe no ke aye gan Gbese Korle Wulormo yekusu na Gbese Mantse echedi Wulormo Mantse echedi Wulormo yekusu ni gbofo me eto ke nyashi kamo toye amina me ya keshi dabi ke Wulormo ko beto le fight ni abeke bladi koko be ba ke sale yeli lo ke je na kan wo shi anu ni egbe na yesa ke je na kan bo yen gbe no atwale ni bla be ye lo e bale na kan akeke Korle Mantse me ni bekele e ba fe na ba sana ke se enyo apete si se enyo ni di Gbese ke Mantse Korle ela mo tokpa jina kan se enyo no je ni himeji alo cheme afe kusu odoba ni je mo wodi fe he alo na ke te fe cha na fe le ku isa be fi o no what but o yo go ni be to be Gbese crap it's a total di Korle and no be she ona ke Korle puta ke pon sport di no na sport di and then ke wo ni Korle yo sport alo Gbese yo sport yo lele ke oyedogo ake be Gbese Mantse di Korle anu kwale trodo ipa afa nke dogo bi pe wa fo ka to Gbese Mantse na shakola wo ko Korle we e shako Gbese Mantse ka to Korle Wulormo ashala wo Gbese no e ba cho Korle Wulormo shike ato Gbese Mantse na shakola wo ko Korle we e shako Gbese Mantse e shako jema passage ka won wie sete akelele achamu ni nakambele ya mtu yoba mawie shinye mawie fe ida ke shishiji beno ni choni cheme ne chefe sete mi Korle Wulormo
Niji mi Nuumo Ayitey Cobblah III. Inye malefe for the retroade. She like na kambia me jema wonji ame jo fe na ne. Ni na kambia me woni wona me alo wona na susu me ame fe no ko na bashi jema wo. No like jema wonji edeji. Ni chani ke se tene. Wo Korle Wulormo Gbese Mantse shishi. Eja ke Korle se a jalo mu da na fe no na chole Gbese. Afe se no boade ni ti Korle o boade na mo ba ke le fe Korle alo le haje ma wo na mo si Gbese la fe wo Gbese ni ka ke ni ke o boade ni yele shishi Nuumo table and tawani o fe le fan Saga. Korle alo Gbese Gbese yo shipon alo Korle yo shipon ko obi ko ke Korle e utani ko shipon ma o na o na shipon jinda na be anda Korle shipon le shishi ni wo nuko o shishi alo anda Gbese shishi so yo anda shi na acha send etefe send etefe kani ke ko be ajefe ito ile shi do ba yo weje lele ku e wo game wo ke bro fo me ba bo shi ke je ma mo kan yi wo ke bro fo me ba bo shi ni di dash alo dash bi ya ka shole na yi jala wo be do me je ni bro fo me ba he manche ma wo mi odu bang na kan bia me ko ba na Korle Wulormo ekutu fe mo ni de na tu bi ko be to ko ba na ake Wulormo no Wulormo ndi eku e Wulormo igbe ayi dani o gba tu ni gbe ba ke di mo wonji ke mo ni ta wo ni alo lu bo se yo mo be ba le ba ke mo bi bẹ́ẹ̀ni ní ẹgbẹ́ ní májá chẹ́mẹ́ náà mi bá náà ìwà yẹ bọ̀fọ́ máa lẹ́nu àló àmìṣìnàmù kẹjàláyé nì wọ́n ṣìkòdì yẹ akẹ́lẹ́ àjásí ẹ̀tẹ́ ìyá ni ó lọlẹ̀ akẹ́ ajẹ́ Korle mi ààyè Gbese Mantse klọ̀bọ̀sàkì yẹ ẹ̀jẹ̀ Korle mi klọ̀bọ̀sàkì ẹ̀jẹ̀ Korle mi ààyè Gbese Mantse donc ni tu as que Korle que Gbese avant ko be wa ke fita ni gamache tu e ja sedem ni Korle a sedem de mawo ulugobe donc ni tu as que gamache que Korle avant ko be wo ake se tene cha ake ni bro fo me e she ko na me ye manche ma me wo mi e sani na kan be ja no to aba ona fike bale jara yule enye chi be ke se nwe me ni pa na di ke ga Mantse be Gbese Mantse yo after le ye shipo be jano to e Korle Wulormo legit please legit boko ni spiritual leader ni le board de ke ma ja shipo di ne fe ni won le ti boko abule over not and view. Watch Ake on Reeby Television this and every Saturday at 4:30 p.m. Ake Noni Ule Ubali. Korle respond. You better put it Korle respond. You can't go on your moment, my own. I am going to move. No, Asia. I feel like she
Ikembe ma de ma wodi ba me ba. Ama no cholele na apamume ndo aboya ya waso e. Ko yiba fa no e balaka shi sani wona me na me ba fita wo ro mo ko me ni le di la puti ado abuse le chefo icho machi ni ka bi ni ba ni ba kuma lọ́dún lé jẹ́ náà pẹ́kúmà lọ́kọ́ pẹ́ náà kọ́lé àbóyó ẹ nídí Korle Wulormo nílẹ̀ ẹ̀já nìkẹ́ fùjìmọ̀ wọ́ọ̀dẹ́ lẹ́hà àṣìkòjì yẹn lẹ́hà lẹ́nà èkèkìọ̀ kọ́ ọ̀pẹ́ mọ̀kò ní mẹ́nẹ́ wọ̀chá òtú bló nídí màchàkìlá Korle Wulormo lẹ́hà lè ṣìkò kawo cheme kwenidi ni odo kwa woku na me osu menene Korle Wulormo le ha me shipon ke woku ikoko me wo shipon Korle le ke ha ni ka vale won mo akeni blofo ekeni le ko preba ni sani odase ile abaye gamache ba mi keke Gbese eba ke ya witness ni do odase ile no be no be shi Korle shi po ni fe no na ga le ha no pe no ba ke oye ba ni o what you feel you and then feel Angela ni mo na Korle Wulormo mo ni yeah, that's what I mean. Oh, but I can't buy you a woman. And I don't put up with the job with them. Rawlings Park Sale. I don't know. I know what I want to know is the response. The many put the one there. Many put the campaign. Yo, Lele Eshe. Ito yo Lele Sabe Kuku. Mene a chendo ko na to le Rawlings Park ya ka ke ku be me. Ije gbe. Yo wo mo le na. Shi vraiment alo be ko yo ni o. Na ka de me shko anago me titri Korle Wulormo. Gbese Mantse. Ije abola bi. Nínú ọ̀chẹ́ gàbàchá abúlà bí Gbese Mantse àtúgbà ẹ̀rù nìdè kánú ìjàkẹ̀lẹ̀ ń káyà ìfàn ẹ̀kọ́ èyí ọ̀sẹ̀ nàkàjẹ́mẹ̀ fẹ́ ànàkọ́mẹ̀ títí àkẹwò jẹ́mẹ̀ ní Korle Wulormo bẹ́ẹ̀ ni mo ní kẹ̀ hàn mẹ́nẹ̀dẹ́ tí ó Rawlings Park ní jẹ́ Rawlings Park jígbẹ́ tàfíà chẹ́ káfíà wache ko bokola ne cha na ko yue mo ni ida ka metiti aka wojeme chi aka ni kalabule ke manjwa ke ni bi boy ne yi na boche ne ke ma oga ni wache ni mene ne egwedi iji jeje Rawlings ibadwaje fe budu ke bushi ni eke ewale ni ja na lo ewale meno ake bebo ne feje bu baka ade ni keka Gbese Korle yen ni amlano be ba ko e blemo ko be chi keke amlano ko e ba fe gbejano to ye kusu ke blana ni o ne ke se etene na je akeke wonche enyomo alo gbofo ba ke conversation ya ke ame wo fe wo tawo ni ba asole loko yin smoke na ma lo ko ne ke ba asole ma e won le joku ba ko ba no ka ma lo ashima alo ba no ka ma lo ati si enyomo wo ni benu meje ni wo che je ge ro se si ape ko enyomo ke ba shi bi ale
jeme na kavia me anagoche me ameji neni ti bema me ke ekoko me ameji neni se de na no kama ba do wana woni ya me kumana ake yiki mesa ebiami ne amo na school ne ile na gashi school ne aga ko reason na purpose ne aka Korle bi alo ta bi do wo ne documento na ne bi na wo yiki mesa da ne atona ga school ha aga ke no ko e wa no we document kai karataka kulo gashi ape kushamu anga age list mo ahoko na shimo agama anga no ko de ape aye jala ye naka bo si ba fe besane won mu ko yo age Rawlings Park bi mama ko la tabate ngbe ji ne de se na ani no ko de ba o bi se yo nche eshe yo mole to look inu baba o ye mami kwale be ni ji akawa fanteni na chole kwa despa yo ashabini o ifani fanande akawa ya ni na beyo no menene ya be ko mamulo afuda ko chube ke mo le no ni ye ba ke chi bekede yani ne ya keshi lele beni mini ashe me yo be to via ke be mani na ese moni le we be maka ka je le de ji misama to be ya konshi ko me chi be kama ke be kasana zama me bana ke ro ba bi ne be saleba o bi ni pote tunoni akeli ma fela me tuye na milaka yake au Rawlings Park ashima shipo ni kwa Gbese leo lele ebe na kaka wo shipo kwa Gbese shi ebe kwa Gbese no to ne ba fe modern market ke kapa oduba ejeme be nka be ba gbe na shi ne fe na ka wo no Gbese kete inlo abo ya de ne la ke libi ni ya me kane shina kan jeme shiko kote ga Gbese Korle mi no wale di ku pa ku be lele ilo ani na le ake ka wo te shingre to ani aka wo ba te shiwo shi e woni wona mi kwale ni yo be no ni yo me di me twi shiple o kele la ka ke amu ko mu ake ala ke ba fe no ku ejeme alo ake ale ni le ba fe no ku ejeme to be na chumu fe abu ni ba fe ake e ba chashi e wo gba le ka ba bula aye ta fra se wo ji ni wo yo ke gbeje lo to ni wo yo yo wo shipo di ani wo ke shu bula aye ake ni wo wo ni to ka Korle na ka ni an wo le na ba ye to be ne ke ilo ya ewo mi na ye ni igbe twishi ahun ka ka be ni wa na mi no no ni le Rawlings Park egbeje lo to fi o ne no she ba mi ma ga shi aside no you no to do share no Korle ya no and what show be ke wole original minister alo mantache mo pa ko ha the ke Rawlings Park sanene yo eche lele keje 26 no ni yo se ya gba lo fe aiki no fia no ni akọ ye shipo gbe na amla lo ko kwa ko be ni e government tese ni e ba ni ke gba mu kwale anu kwale ni oji mlayi ike oye o shipo enowoji ke no ni cover shipoji alo shipo ke no ni buo shipo ye ke ni fe ni ape mlayi Yesu akekunieli loji no ni twi ni wona ni wo chi wo beke kokoko
eja ka mlalo kesi ebi efe ka me koshi bukushipo alo amedu amenya ame abwa dukwale ni o no ni yo se keje 2016 to ba shimene 2022 wani ona kwa ke ichi mbeke obodo eja keshi modi ileni eko jala ke jala gbejanu to naji wo mayor of Accra ledi bla ke gbejanu na to lole kenna kule ile moni ye ko ni maya le ba ni ami fana we e shipodi ni market alo jala ti yo yo mo fe. Watch Ake on Reeby Television this and every Saturday at 4:30 p.m. Ake, Noni Ule Ubali.